Impact News, Impact Handling for a Healthy Manipur. Program asibu miyeng tabiriba mayambu ahan bada Joyshree Usham na taram nokchari. Diagnostic Center singna healthcare gilamda loriba thaudang singi matangda akupamarol thambina beidamakta ngasi akhoi studio da lengshin duna leriba expert asi atekanashnate Northeast India da ahan ba NABL accredited laboratory amoriba Manipur gi Babina Diagnostic Center gi founder cum chairman cum managing director Obiriba Manipur gi Shaknairaba entrepreneur Dr. Thangjam Dhabali gani. Ahan bada Dr. Bu Impact News ki studio da taram nokchari. Dr. Dagi akhoi ahan bada khangzaning basi lying pathap chathabada diagnosis harga kari bukhangna bage adagi laboratories test ka diagnosis test anigi khena base karino adagi diagnostic center singna loriba thaudang singa si kari karino habado macha khaina thamina ba haijage. Modern healthcare today the laboratory roles yam chawre figure when hire bada anaba chamagi laying mumtam da yam drabada anaba marfu mukti laboratory investigation tawraga final diagnosis haibadi anaba layong du khangdokadabani aduga adugi layong du khangdo matungda makha tana layang bai thawk chathai ahan ba first time diagnosis tawda natana laboratory amsung diagnostic center na makha tana koigi layang basi horakanda layang ibedugi magi koigi treatment gi result aduga ultimately koigi prognosis haibadi layang bedugi tungdo erakpa na bedugi pagalapagi figam na singba yeng basi sideda koi chawrba role si laboratory amsung diagnostic center na piri aduga laboratories harga koina clinical laboratory harga di basic facilities especially in clinical chemistry gumba aduga hematology and blood ki test over aduga body fluids yengba aduga biopsy cytology na singba singsi to clinical laboratory kawai aduga once akoina diagnostic center hai targadi clinical laboratory sigi matakta radio imaging the ultrasound gumba x-ray gumba CT scan MRI na singba mayam ji hapsilaga atopa facilities upper GI endoscopy lung function test ECG na singba mayam ji hapagadi akoina full range diagnostic center and kawai diagnostic center amsung clinical laboratories in Manipur da hujik masing phanam lere akoina sahi kunthra muki mamang da horokpa matam da di clinical laboratory pikpa mani gum lerami do x-ray clinic mani lerami do hogi ba sahi kunthra muksida masing je aina charokna pajab da around nifu yankai muti Manipur da leramani ado masing je hujik su dum hengalai puna maksi diagnosis toba matam da adi ana ba gi layong khangdong na bona bada test maya ama torok pasina demand la rekpadi ge sima clinical laboratories diagnostic centers ingsi masing hangalak pani aduga India gi wana piyeng ba matam da aseng ba masing khangdraga su chorakna lakh amagi matak te na layena thajai haiba lakh amagi matak te lairibasi gi manung da 80% ti ko small laboratories and koina level to small laboratories small ji koi nomada patient cha magi makha da yengba test over adugumba laboratory sibo koina small laboratory kawi aduga medium size laboratory hargadi nomada anabasi chamagi mathakta di oiba aduga chamri gi makha do oiba sina koina medium size laboratories han kawi aduga nomada lakpa patient ji koi chamri dei di helaba listing ama dei di taba du organa kon large size laboratories kawi aduga once nomagi patient masing ji listing ama mathakta lak targadi madu very large size laboratories and other man khaidoi do pulapna koi ni yeng mada India gi wanadi sama the marfu di small laboratories ni aduga medium size laboratories na about 18% and pai aduga large laboratories di around 2% khatani sigi mantakta corporate sector multi station laboratories hai tare yam chawba India gi mafam mayam da leiba adugumba lab makhal kharachu lei mayam jitabi ramani SRL laboratories the Dr. Lal's Pet Lab, Metropolis, Thyrocare Gana, Tavira Mani Moisi, India Gimapam, Mari Mangada Sando Leva, the collection centers in a whole country, Gimapam, city Kutimactulana, Sando Leva, the laboratories, Mois corporate sector laboratories, and Madiam Chowre, Adu Masing the Yamte. Which international to get to the home? Yes, international samples got some more than low. Yamna Quiggy high end facilities like Adu Mumbai laboratories are Chobus in the Moisi. Aduga
ayamba laboratory si India gi oina hojik makti khoi regulate phajana tawde adi control si phajana tawde sarkar na changdabi adaba leitabi adaba magi lebam thopa infrastructure si leidoni khotoni haba karim leite aduna English na hargana koi mushrooming of laboratories and centers guidelines later yes guidelines later aduna mushrooming of laboratories and diagnostic centers in India da chauba kano mani issue mani aduna lebam thopa manpower lebam thopa equipment infrastructure later dagi reliability koi result si thajningai oi oi de na mayam yanari si maruina sigi regulate tawdamanani si regulate tawna da India da body lay ama khakti lay adusu koina National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories NABL has some of the NABL ni Babina Diagnostic se North study ahan bani hai na 2007 da ye accredited tawraga leirakpani almost 12 years hore adu akoina accreditation phangma tamda India da laboratory cham khakti akoi du cham subani adu India gi oina cham suba hai adu hai si lakh mukhi manung dani cham suba adu hogi base tara nithoi koi si 2007 de lakh pani no jiksi almost 12 years sore 12 years si the India gi oina hengali si latest figure the in loja the 1130 leiren hai jiksi 1130 diagnostic laboratories NABL na masak khangba accreditation ai de koi sakhang ba hai bitoron da har ga di sakhang ba ta mana recognize to ba hujik leiba scenario ji sini aduga tasengna laboratory gi singsi leitragadi hujiki anoba modern lying pathap sida di anoba lying pathap sida di chauba polum awaba moigani keno da any anabam lag patam na mai layong khangdo pasai da battery of test mayamam toraga khoi gi asengba layong du khangna na ba khoi pinpoint tawdna sigi diagnosis sini na hadmaina lepasi laboratory function diagnostic center na choba thodang lawi masi lawdragadi ana layeng da choba panba made moigani ngai doctor na tafi bazi hojik diagnostic center or lab simba test awusina khoi da kadi na bono have the exactly pinpoint tawi banina hidak lying pathap sa thabada yamna mateng pangi natragadi hidak mayam charaga karam kana nari no khangda busi ya example na se patient am laihau tawduna layeng khalasi laihau tawi maram je to ki manteng yam re ma typhoid narambi ai TB narambi ai viral fever chumni gi obi ai makal ko si ataki manteng yame do lab to test tawdragadi mase kari no je ko se puthok ngamte adu ko se puthok kanda chap saba magi thabun to pe da du tharakadamni na result si yam thuna dum phangba dugin yam ngai je doctor thagachari ado matang aswaida khangjin basi doctor na hojik diagnostic lab ki importance moi kana baji mayam khanghan bikrabani na akoina khangjaning basi Manipur gi oina Babina Diagnostic Center na piriba service Manipur da natana manang na palamdam si na piriba servicing ase kari no have this khanjagi akoigi center si 1983 da yam pick na hogi bani du hogi ba sahi kuntra manga sida ayam na mapung pha ba achoba diagnostic center ma ware asai na classification tawjagi ba da akoi si very large laboratory da chingi koi no ma da patient listing am gi matak ta lag na koi aduna very large laboratory classification NABL na da mind to na pi aduga sida almost all range the way about test makal ayam ba yaure basic clinical laboratory exercise giba biochemistry the hematology aduga microbiology clinical pathology histopathology cytopathology mayam singe matakta khoi radio imaging the su CT scan MRI aduga digital x-ray loin almost all lay aduga karapan ba yaba yamna special over test hai tar de khoi molecular diagnostics hojiki nauna emerging subject hai tar molecular diagnostics diagnosis is chumnagi morphology da chumnagi chemical reaction da nataba RNA DNA level da genetic level da diagnosis yam high end kanoni sizo ko da dugi facilities lai jai aduga sede da maru HIV gumba tuberculosis hepatitis B hepatitis C sigi diagnosis to bada ki molecular diagnostics ko da lai facilities dum phajana dum si nai si and almost notice ki wana di koi gi laboratory si da pidi facilities na tai tai notice ke di labs in di khwai de gi yam na pizza bene na gi khanjai aduga center si koi gi maruena Impal manung da achoba branch amaga lei Rims Road ta koi na horok pam da aduga atopa collection center Manipur gi mafam atai tai da su collection center
chama muk lei aduga atop state sing maroina Nagaland da Dimapur da Kohima da koi collection centers mayam lei Agartala da even Guwahati de phawa adum maramut sample lai across the border tamu rom da gi sadum koi sample adum phangi then objective nor iski wena koi the maximum number of facilities piba aduga maximum number of samples phangba adugumba laboratories ama wari iski wena yam nuaise yamna chakthuk chaningai ni haijage doctor adagi hojiki servicing is a doctor nadi hojiki test adu magi provider of servicing mayam pan bikre do hangna khangjaning bana service delivery hojiki results delivery ade sample collection je door to door collection to bogi sum bagi khudong chaba yamna specific over khudong chaba ju phangbi gadra akoi adum adugi facilities adum pijai any patient amana patient party amana koi yum dagi sample low na nabagi koi da karigumba any instruction ama lag targati akoi gi adu chana na team am lai oina prior booking to bam di change adu torga timing am fix torga matam fix torga haidi khara senior citizen kumba yes adum chali aduga anybody senior citizens ki bada nate anybody koi laboratory lagtana tesi tawada kudong khra cha daba dagi patient jam son medagi lagpada nungai traba bed reason oidna mung da leiba adugumba anabasinggi yumdagi sample loba dum koi dum chali adugi service dum pijai aduga koi da hojik leiba facilities they the online service anybody koi gi internet ta khara na khuloi mi da koi website ta sangbiraga koi na pijari ba facilities ma amji website ta dum yeng bi ai aduga karigma test ama tawna na bagi choice adu dai lobiraga even booking to biba dai magi price kaya mung chang ni koni ka je du dai loina bi yang thokpa yai aduga tesi tawul loiraga result sisu koi website to the changa ga report se dum download torga isana yum the report se dum lo thabi awai facilities ko dum pisai see a modern internet ki hoy internet ki kind of facilities revolution la pa even test to wek loibaga te report ko na registration to matam na abai maming tha chanjan matam se the phone number pb ramagadi adu mobile number to data tesi hack ready lebaga dum sms am lakani reports loire na dumaina adu facilities dum pisai ko yamngai je doctor aduga khangjaning bamana hoi diagnosis to buji lying pathap chathana bai damakta medical diagnosis to wam leire amana na dringai mawangda preventive diagnosis asigi facility asigi special package to leira khangjai chume adu hojik kyamna mayamna yamna pamna longna raisi ko gi preventive health checks akoi gi lifestyle sum hongpa sedentary wena phamaga thabak torpa dagi mayam si haksangi maramda hena conscious hoiba tare health conscious hoiba sigi factor mayam jing jina ana bagi sign symptom leidna koi sa da tholak tring da hana aigi any manungi hoiba kari akai be lege hana check tok tok pen preventive health check koi sigi facilities e koi da adum lejai different packages mayam lei mi du gi nipagi nupigi then chahi gi matungina adagi sana pamjaba package khara dum khan bi ai package akoi da yam drug the package taruk taret kuma mai lejai da magi budget ki matungina su package dum sem bi ai ado doctor akoi atopa test to lak matam ji na bagi doctor salaga doctor na recommend taroga chapane do haribo ji preventive package se asi phangna bai damakta doctor amagi recommendation darka ta awra natraga center da babana diagnosis center laga direct to ya preventive package lo bagi damakta di doctor ki prescription darka lete no even koi chumda gi normal test to bole na koi gi already known case of diabetes masagi diabetes mellitus na are na khangba du gumba na absing du di doctor na mo na harap traga su adum chalaga dum blood sugar test to ko padum chanai aduga no na test maya mama to go ba na bi layong phajana khangdri ba du matani doctor na prescribe to ba akoi advice to han yeng ga du matung da khana na makata na test to jai yamno aize doctor ado matang asroida break mutalo mine kishi Atenba commercial break amtalog jege break matungda Babina Diagnostic Center ge MD Dr. Thangjam Dhabali ga wari sanaduna Diagnostic Center singi role singa je khangmina kishi break matungda adom ge host Joyshree Usham na bukhana taram nokchari Doctor na break mawangda hozik Diagnostic Center gi kanaba sing mayam thambikre mathangda khona doctor dagi khangjaning basi Vigyan gi lamda khumang chawshilakpa or scientific advancement lakpaga diagnostic medical diagnosis tawba ani gi mari leina baje khangjage kari kari anauba trend lakli bage habde su khangjage
medical science is advanced hoigresi. Advanced hoigresi only discipline amanitante pull up advancement lakpani. They discipline mayam the medical science pull up advancement. Example in the PG mamang the PG tomatum the post graduation tomatum the 1980 79 80 the urinary pregnancy test maming tavira urinary pregnancy test see don't facilities like the 1980 so later but the kind of pregnancy test check don't know the chingari by me to the urine samples in Loraga guinea pig natraga frog noise the capsulaga pung the punipan the na punkatrugumad tamaga animals is sacrificed away music frog natraga guinea pigs harlaga every test aduga magi ovary the ovulation to brain of my yengi aduki mate cumbersome way animal sacrificed away yamna wabad makal test ne adu hojikti how gives a contrast the revolution pura tawre current the general urinary pregnancy test aduki simple way every pharmacy the pharmacy the kit music strip to malay raga urine the amtang tip tawraga my color change to bodi dum khange natraga na container am the urine draw ani hum apsalaga my result being sigi advancements in example amane MPC resedu in every field aduki advanced way duga koi laboratory side ki wenadi automation sisu choba advancement amane lojai badudi test koi manually khud na dum sample lodana mix tawdana koi chin pipette chingna khotna tawraga test tawramadagi test samples sum yam khalak taragadi mi singsina haiba test mayam si phajana amasung niyom chumna tawbasi ware sigi matam se tene ko na machine pusalai se machine sing the once koi computer na control to automated machine hoge taragadi machine si phajana maintain tawbiraba the calibration tawba na machine gi magi detail kano sing si functioning si phajana check tawbiragadi machine to busina mina to budagi yam henna accurate oiba heli mi di koi kari ma thaba ma hanjan sum torba koi laboratory to same thaba ni hanjan sum to dei koi dei fatigue or kani monotonous or kan bore chore ne tandharak pam phawi sada tandharak pam matam si ne koi na mistake commit to dei se laboratory da koi na sum thena jab da report soiba lan ba khot gi se ayam ba human errors ngatan machine na karina the reagent na fellow copus yawi out the human errors in a maximum report land me marmoy see matang say the full automation torba machine afabasi phajana calibrate torga machine jina toragadi efficiency am hengale sai mi mana sample manga test tonga madumadi 510 samples hariba same timing tonga mayai adegi sai haije gi human errors ma pura lok thokrani round the clock program test number system pura automation human me manual works replace medical science the revolution computer roles mari laboratory information systems LIS and a short form the high laboratory information system see computer program amni koi diagnostic center na laboratory the scene aba sigi programs ina patients ina hack thungabaga madudagi registration tawdagi na pura report loiba report print or report issue tawa adu bausi sigi software hatare koi computer software and loina handle tawdini koi na laboratory the changiba different steps hi hanan the patient registration tawre madai magi maming matha chahi leibham phone number na single line of details hapselani adu matung da ziki hari patient ki example oina blood sample logo dawne har ga di blood sample collect tawrani blood samples collect taw matam na phena barcode na ziki khoi gi box inda kai na pa du barcoding se blood samples in the so koi barcode na pe adu barcode na pa badu sample se koi na tracking to wi ai kadai yo gra kan laboratory yo gra bara lambi da lai bra code price track to wi ai laboratory the hak yo da samples using a automated machines and I give the option matam da machines ga koi gi LIS laboratory information system lai riba siga ani se communicate to bani aduga
communicate head tobuga machine sina sigi sample si Mr. X ngasai register tobudi yogi adu sample ni togidor test na CCC test ni for example blood sugar ni kidney function test adu mana dum khangani adu identify dum tawrani adu test si mama kha chathagrani test si tobo loira matung da result sing ngasai gi patient du magi data magi spacing du dum changrani magi result sing se duga aroi bada khoi gi technical staff and the doctors sing togdi sing sai result tong check tawraga loina ba in order lerabra yarabra report si final tabi yarabra du yengani adu khoi doctor duna authenticate to bana sign togni music adu software to them sign togni monitor du tawraga the one sign tawraba result si adu report display section the image reports print or them pig yare aduga sign tawraba report si patient masaduna yum the pam na dum website changaga download tawraga dum report si print tawgi tabudu masi download tawna the privacy gi the password username darkar lai adu kai lab the registration to matam da ki username password se dum normally dum pirakani admai tawdna patient gi using sample handling to patient gi data person maintain to si loina na atai extra feature the accounting si dum software se dum tawrani adu inventory management adu lab ki sang the other reagents chemicals mayam gi data so si laboratory information systems the loina yawi music ti makal makha kya gi laboratory information system lai re basic when cham chamna budget jam chawdana lobushi aduga high end budget yam advanced web dum software so phangye jit market have the scientific advancements in medical healthcare gilam the yantina chawna mating pangi have they doctor adu hozi scientific advancement lak ga loina na sidai sida khangjaning ba mana hozi reliability and validity gi issue asi ju ama leiba mali doctor akoina ikoi koi dana aina ahangna khangja tajabada powder tajabada haita theranos haina company amana hozi technological revolutionary ama pur a with a blood drop amana hojiki laina kai kai lebna loi ma khangdok pangam wani admaina claim phok to giba adugumba company hojipudi defang to khraba adum leire adu doctor na ngasai pan bi khibada hojiki mushrooming laboratories asina maram oraga lab amagi results ga lab amagi results e manarakta ba adu sigi issue leibse sigi matang da khra pan mi na ba haijake ya koi so dum practically koi dum thengnai lab si results si manade koi gi lab to boga to lab am ga ani results si manade adagi ani do manadram na hum shu lebam dum chale hum shu na result ma muk pire adumai tawduna koi confusion hengale see dum thoi aduga hujiki manadri si report lan ba oi bi ai hum du dai dana trani du da ma lan ba oi bi ai aduga loina ba lan ba dinate aina hygienic ba si factor mayam like result si gi magi kano si chap manana thok pungam da ba si maram si am lai re example on blood sugar si dai high again blood sugar si aksang da yaw si normal masamu pho me mada magi range is 60 da 140 mg/% bound np magi range si mana variable o ya si 80 mg/% duga blood sugar si ngai khuding gi hong badu ma figure ni hai river range si manung da si mathak ta so mo khoina kari chagi sugar carbohydrate kam chagi aduga diet ta kari atopa machal yaugi has the depend toraga magi blood sugar si amukshu pungai khudingi pung khudingi hongdurni an example when ngasai gi han mata laboratory 1 si data number 1 si the test to matam da figure am phange patient ina natraga thare ba doctor duna refer to re duna masi report si khra chingnai atopa level da check to show ha harga next stage ma chali next stage there is a sample ong piraga test sim to adu ngarang to gi budunga si to gi ani si result manadre manadre yes sab thakpa dagi timing nunging mayam sin loina badana magi result si masagi wana to variable ho jaba adu kwaidai phaba si sigumba koi gi result doubt leiba singnaba leiragadi ina hygienic badi han ba til lab koi gi test to moi riba adu lab to da chatpiba aduga sigi report si matam da matang da kitang khanaba aduga kra chingningai oi harga jamu hanba repeat to ba aduga laboratory site su am honestly amoi sengna tese mon ri torga karima lalamba chena bale rga su dum patient party da adum pura adum haido piba motion midaba adu kariguma chena de results na chume arga su adu ana hosing da atraga wari saraga kai pau dok na darkar tain khanjai
Ado doctor hozik every time test se repeat to body investment cost kanom paisa jang bani na amtang to give test se akhoi na dum thaja dingai oibra or kano hozik reliability or validity issues e cha ma de case kyam ti thokpa jano sikum ba soi base masi yam toin thokpa dinate ado ngasai gi aina haisa gi ba magi masagi ona thokpam thokpa kar leidna adu di dum every time tawri kun thokani adu na taba mistake asidi every time mistake ti oi ado marak marak to thokpi ai ado marak marak to tholak pum tam da aina sa haisa gi ba to same left to the chalaga mu repeat taw tar gadi ngasai gi sang reba pesa do mu han pi bum thokte khali ado left na solo bum thokte ado ga anawa party no samona pi pi dana test to mu repeat to pi ga to ni repeat to wi sai tang sai pi gi result ga cham anan tholak tar gadi result to tum chumen lo bi bi ai ado da kai ma channel ma ba hai jinga sai same sample to ni ko inga sai haisa gi han no sample to ado torga rei da su result to manana tholak tar gadi result to tum chumen na lo bi bi ai adai doctor nang sai pambi bada housing mushrooming lab mayam lai bani na lab khara di fazana maintain oram bayai khara madi oram da busi ado housing doctor nang sai pambi ki ba NABL certified to busi masi criteria kari kari le bugi NABLC koi India gi wana di accreditation piba body si ma mathanda ni India da as a science and technology department ni makha da autonomous body ni National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories my full forms Delhi da based away aduga NABL accreditation to busi voluntary ni maside da kaimta koi gi mandatory oidna koi tawdabi adi have lekte voluntary ni lab sing na koi gi laboratory si NABL accreditation to pamjai ana moi da application tharaga NABL office na koi survey to lakani scrutiny to bugi type to survey to laga around mayamam to we moi han the preliminary pre assessment and to we the matung the full assessment to gani adu moi subject experts in yorokani adu subject experts in na yengdori si koi laboratory dugi infrastructure magi environment staff magi qualification magi staff sing dugi magi ai sing dugi chang competence etare adu laboratory du lairiba khujuklai sing dugi maintenance my calibration fazana properly tawdabra the quality control results kan mind tawi loina bad mind tawna check tawgani aduga even moina yengi si adu kaktana te turn around time and report si kam thuna report pi bangam ge have si so report mane am chuma su mutam chana report pi dragadi report tu kana bam khangde aduna turn around time TATC si so am important no si so enable na pi ba kano points sing manu the si so mani high riba mayam si loi maintain tawga loina na laboratory si ko yam strict quality control measures mayam tawga dawni aduga tawriba khudaba khudimak se documentation tawga dawni ai boin thamga dawni file da hapa ga hanga ga loina data mayam si loina ba preserve tawga dawni puna maksi yenga asai gi NABL gi experts sing duna masi pi be yare hargana pi be yade hargana makhatana amukhana reassess tawga the doctor hozik hariba Manipur gi Babina Diagnostic Centers 1983 da establish tog libne na khona khangje ado si jehi kontra helak loba si service si yam kuine prak paje mai reliability lai bi da makta sum advance or rakli bane na haizage ado targa su matang shoi da khangjening bisi Babina Diagnostic na hozik public demand je asi deliver tawna ba hona ba da kari challenges kari inconveniences ti lai bage have su khangjage hozik makti thodok challenge koi thena jade aduga 1983 da horabni na koi na su khara sigi area se da lead tawra lak hai tare duga chai kontra gi experience ma sum am puna whole team se koi ya hodok mi na ba han manu mit tai yaw ba mi koi staff da expo dum yauri adana koi na sum loina da na lae duga sigi line se da su koi sang na sum tabak se tawla ni na duga experience ma yam da na to to pa yam kan na thena te duga yes tabak khar dau tar di problem khar lai ta bani du am extra exceptional level problem to di lekte yam no ai doctor do ngasi program asi matang aswai de loshal ko tar habdi matam je khar limited oi bani na ado doctor dagi ngasi gi episode che loi dringai da doctor dagi yamna wahai khara pamjai haibadi ahakna isi interview gi damakta prepare taw matam da doctor gi mamanga gi interview ma pajai adu da doctor Z MBBS lawyer matung da RIMS ta
government employee ama oige hena hanba try to mo tamda funky de hena taze adegi doctor si but then doctor did not get disheartened na doctor na yamna kana hona dana hozik Manipur da siguma laboratory testing siguma gi pioneer oina hana pursalaki bani hena apena taze ado sida sunatana doctor di hozik classic groups of hotel gi chairman zu oina leviribani aduna akhoi Manipur gi miyam da especially the struggling youths moida kari paujel pining bagi adu khar thamina wa haisake hakchang ki akhoi gi health ka mari lena da chum general oina akhoi gi youths taina hygienic basi punsi da hard work sincerity sidagi si hariba ani si bud sin bina lete koi challenges may amam lakani challenges sing so koi thengna batabani aduga thengnaraga mai pakbu ra batabani mi khudimak life ta awaba moitaba kudong chadaba loina thengna ba gaktani punamak mayok naraga dedication amana work to ga koi mai pakbu ngamani hai ko ai thamse yam nuwaise doctor na dong gi chilo tum kai thok bidina koi gi studio de election rang asi medical line khatang na to vida even personal life ta kana ga da from yam tham bikre amuga han na thaga perform chari thank you ngasi gi di impact news impact headling program asi matang shwai loislakle mathangi episode ta anova topic ama guest anova maga loina na pudina lakchagi ngasi Dr. Thangjam Dhabali dagi khoina khangjin bada kana ba yawa from yam khangja hore mathangi episode ngai minarasi miyam dagi kaina ba ya thangni jari thank you so much